Urola Garaiko koordinadora feministaren partetik mezu bat bidali nahi dizuegu. Egun gogorrak izaten ari dira orokorrean, baina are gogorragoak bilakatzen dira eraso eta tratu txarra jasaten ari diren horientzat. Ez ahaztu etxean izan da ere zuekin gaituzuela. Lagunen artean lagundu gaite. Ez zaudete bakarrik, ánimo. Hola. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos complicados. Muchas personas, muchas mujeres mayores lo estamos viviendo solas. Estamos en nuestras casas sin salir, por responsabilidad nuestra, por responsabilidad con nuestras familias, por responsabilidad con la sociedad. Una vez más, vamos a demostrar que lo podemos hacer, que somos valientes, que somos fuertes y saldremos adelante. Aurrera. Erasotzaileekin bizi diren familiekin bereziki gogoratzen ari gara. Maskarilla meretzi esan da laguntza lortu halko duzu farmazietan. Gogoratu berdintasun sailak emakumeen etxea itxita baldin badago ere martxan jarraitzen dula, emaila berdintasuna@ogasa.net eta hementxe beraien telefonoa. Eta bestela, gogoratu indarkeria matxistaren aurkako telefonoa 900 840 111 dala, ez dula registrorik uzten, doainik dela eta 24 orduz funtzionatzen dutela.